Sigurnih 100 glasova imaće političar koji meštanima prijepoljskog sela Pravoševo reši dva osnovna problema: put i struju. Ja mislim da i ne znaju ovo mjesto da postoji. Znači, niko nije došao, jedino pošalju kutije za glasanje. I mi ubacimo kutije, glasačke listiće, oni odu svi. I tako godinama. Niko da čuje glas naroda, da dođe, da pita šta ih muči, kako im je na vrletima Zlatara. Mučimo se, nemamo puta, nemamo struje, nemamo ništa, niko neće računa da povidi. Ja sam nabavio muzilicu, imam i rođak gore muzilicu i dolje isto rođak muzilicu. Ako se desi da uključimo sva trojica jednako, ne mora da muze nijedna muzilica. No moramo da dozovemo jedan drugog da prekine dok ja pomuzem moje krave, pa on posle njegove. Ja mora turizam dovedem ovdje, kad ću ga na leđima dovoditi. Ja ne mogu svoju očovnu, svoju babnu da napustim. Eto prilike za političare. Put do sela najlakše naći pred izbore, ali Pravoševci ništa ne prepuštaju slučaju. Mi nagrađujemo onoga ko dođe iz opštine da nas vidi gdje živimo. Dobit će neku nagradu. Ako ništa drugo, dobit će jedno jagnje. Je li fino s naše strane? Fino, ali iako je nagrada primamljiva, kako da političari koji ne poznaju put stignu do sela? Ova luksuzna kola ne mogu da priđu ovdje. Ja držim kljuse i idem sa njim u Čačiću kad treba mi nužne potrebe obaljam. Možda je tako i najbolje za Pravoševce. U se i u svoje kljuse.